nibyo ukuri urajya umuneke urakaye uriruka sindi hano ariko da uyu nguyu ko uyu nawe inda zibika byinshi pe inda igiye kubika uyu muneke ungana utya ibyo ukuri da abakristo abagabo bijambo ariko mutubwize ukuri bita guhungana inzoka mutubwize ukuri mwa bantu b'Imana uyu mushumba murabona ko uyu mushumba kuko aba ni abashumba bavuze baze barya abakirisitu uteye nka nani z'abantu bamwe ewe ninde ngiye kuri iri nani ari umuntu uteye gutyo ugondamye umuntu wavunitse muri Chevi akaba yarameze nk'uyu muneke aragondamye mugabisha ibyo ukuri uzi kirarishwa shi nana iryo ntagibaho pe iyi ndyo ntagibaho mbese ngire kirarishwa shi no easy content no ko zikora akasamata ikibazo hari umuntu ugiye kurya imineke arakaye kandi irabe imurya mu nda ari amahirwe yiruka ifuro uko byakurya imineke ukaza wituma ifuro wagereka kuvuga amagambo bamuntu ari ku meza ari umuntu nawe uraho fata mana y'ubwiza nimubanze mu yica intege ndabanza kabisa ni ukuri pe ingano y'uyu muneke ubundi bari kuyibona nose iyi mineke ni ukuri mubanze mu yica intege pe mana we nibyo ukuri urajya umuneke urakaye uriruka sindi hano ariko da uyu nguyu ko uyu nawe inda zibika byinshi pe inda igiye kubika uyu muneke ungana utya ibyo ukuri da abakristo abagabo bijambo ariko mutubwize ukuri bita guhungana inzoka mutubwize ukuri mwa bantu b'Imana uyu mushumba murabona ko uyu mushumba kuko aba ni abashumba bavuze baze barya abakirisitu Bwana we eta mwizo mbingu zikijawa sifa ako uyu muneke ni muto ako mugabisha akakubaze da yego da akarya igira ku bintu bijyanye na mali ko nahandi ubundi ugira akarya ahantu habiri habi ku kintu cyo kurya n'ahandi hantu tuvugira urahazi aho hantu ugira akarya usigaye uri muto none se mvuga we yego uyu muneke ndi kubona ufite amatambi wewe muneke uragondamye uteye nka nani z'abantu bamwe nyamujomba ewe ninde ngiye kuri iri nani ari umuntu uteye gutyo ugondamye umuntu wavunitse muri Chevi akaba yarameze nk'uyu muneke aragondamye mugabisha ibyo ukuri uzi dufata imwe ninde wibuka amasiteri cyane nkuru rukwi rwafataga umutwe w'abantu batatu bakamarubarira abantu batatu urukwi batandatu bakamabaha ingeri ebyiri nk'izi ngizi noneho ushatse ko utari kurya umuneke uri kurya ingeri wa muntu wese ngo ako unibukije umuhungu bitaga ngo ni igiti cy'ingeri igiti cy'ingeri ariko nk'umuntu ureba undi muntu akamwita ngo giti cy'ingeri wowe wakunze gusoma ibitabo cyane kuturusha
Kwiga siniyasiri muri biology. Oya wari wiga muri SEO. Muri SEO ya gatatu. SEO ya gatatu se? Muraka muri gatatu. Wigaga muri gatatu. Aratubwira ngo buriya ngo imbuto nyine. Ngo vitamine ngo warya indobo. Ngo ndakarya urunyanya rumwe. Indobo y'inyanya ndakarya rumwe. Ngo vitamine ziba zingana koko. Niyo mpamvu navuze ngo bane guca iyi mineke intege ndebe ko nanjye byibuze nk'umwe n'igice turebe nimba turi bunganye ni vitamine yarya kuko turavuga tugiye kwipimisha bipime vitamine itera vitamine iyi ni vitamine D ndagera kuri F naryo nishigere kuri F aho se ejo bundi yaroye mu mucambo w'inama ariko akapira sigazi gutora umuneke bacu ongera utora undi danda kwemereye ejo bundi yaragiye mu mucambo w'inama tubwire gampuru ya mucambo w'inama murabizi mwari mwantumye sesha kandi nyine ntibigeze uvuga amakuru kuko wari watumwe wari wagiye bazahita ngo ni conference wari wagiye muri conference kandi umushumba yagiye muri conference nuvuga ngo bazamushakira ibintu bigera muri bine icya mbere badabashaka itike yizo mujanika mugarura ijambo rya kabiri bagashaka ngo amazi azanywa mu nzira ijambo rya gatatu bagashaka ifaranga azotanga muri raporo ijambo rya gatanu amaturo urukumva banza wumve ijambo rya gatanu bakamushakira ahazarara urumva ibizo muraza aho hantu nimbaga ni ifarangaga ni ibintu neza kugira ngo ubu ugomba kuba wujuje kugira ngo uje muri conference kandi mwari mwanabyishuye zose tubize se twebwe ngaye gatubwire byagenze gute gusa mwampaye kuriya bira bintu mwakoze nibiki jewe twagize gute kumva amazi ngo nzanywa mu nzira mukaba mushira giseke tuzi amazi giseke ibihumbi 200 nivyo byagiye ayo mazi nayanywa nkayamara urika se kujya disima imbabu kagwa zira faranga zose uzumenega ko nubwo uri umushumba gakurya uraketse ubwo uzakuta zumva amazi gusa uratora uri wewe pia niyo mbere atora ariko ndatora umuneke nkabikunda muga bisha tora umuneke wa mwari muri kugira akazi shira ku nzoka kugira ngo mvuge neza wari kushira ku nzoka wari kuyipfukira wari kuri yiwe ngo guhenda inzoka ngo no aka abantu bize abantu basige bayina n'inzoka yabo iri mu nda kama nyihenda nanone reka naje ganyihe uyu bacu gafime kuramera agira ikibazo sinzi cyangwa reka naje mpende inzoka uje ko aravuga wayo ese mgoja iyo bavuze akagara wumvi akagara video yasekeje ese mbereke mabazi uko iyo bavuze akagara wumva iki ese urakagara nabajije bose bafukira leta mbi y'ubwicanyi yande none wowe ushigikiye leta gisegete oya turakagara uri akagara singice iki ndekaraye uyu utagara akagara ni du uyu mungu muri ni du ariko iyi mineke nibishishwa cyangwa twagera tukicaga zanyaga ngo barabara ibishishwa twereka abakirisi ariko nzanibuka twereka abakirisi kera ese uramudiyakone ese bigenze gute uramudiyakone akosha kumuneka ufashe gute ayiwe uyu wacagira akaryo cyane
agera akaryo cyane. nta kuntu bazana amazi muri vitamine zirane nyuma zireke gutakara nazo zimanuke. ese ukuntu n'abariye kamara baba bariye vitamine D. Kamara kera ariko twayijyaga tudakuyeho igishishwa. Wowe ijukuri kamara je n'umuhungu mwavuye muri Amerika ngo nimuhumure reka maci nzagukuraho ngo twakuragaho ukunda bizera bari kumbari twakuragaho dore twakuraga wabaye uyu muntu dore hano turi mu kiwanja kwa ngo tamatiki mune kumeze kintu za muntu ayo sana no bigenze gute niko kuya naringire kwabwira ko ya conference oya conference bakwakoza n'imbuto tarakagara none so bane kwaje ganje bakwagwa itike nishi kuri urakete ane kuri umuntu keketse oya yediako oya yewe kwa se kwa ujugumada ari kunkwaza ndewa karajuguma diakon yo wacu hano se gica ko yacecetse nige cyane habaye ikida ariko ico kintu ufashe ni gute da nimba ari imineke kuva nava mu nda ya mama ushaka umuneke wa Inaweza mukristo mwene data akira diako kandi abantu babi nyuma ya kamera kurya nibo babi Bose kwagira ngo umugabo w'ijambo kugaho ijambo ko hari undi muneke ari burye ari imbere hari icyuma hari akanyura kuzimu bari kubara kubarabaraga ariko uyu muneke naza ndeba uko umeze naza ndeba uko umeze tugweze bure bure tiyoje niyo je ndi ayiwe ese turashize gumishanga mutubabare mwe kuturuka shata turagwaje ameza adasengeye banza witonda sengeye mutangiye kunkwaza umva ese Cameraman naje kurya ariko niko wa mutangiye kugwaza umugabo w'ijambo mushumba nakwazitse mu mbohoro ibyo kuri naza mbaza ngo ese ariko imineke kwishize ese avuze ngo uragingaye kandi mwayicitege wa so uzutimiza da wabuze izi ntabwo ari inyama wamusitaho witonde ugiye gutuma n'uyu nkurya kandi ntabwo abizi ko ari amedra ngo urye undi muneke akamuhungu wembe nukuri urana imifuro nukuri iby'ukuri wacu ese ugize ute nono reba uko ndagira uyu muneke kuhengamye wakumura ubona umeze nk'inani aba umuhungu ndamusuhuje espoir gasegege do yaryaga umuneke do ni gutya ayiwewe haba nuri guhoromba inani akama umara ese urariye cyangwa uraciriye iyi kava uzayisubize mu iduka uzi ko umugabo w'ijambo ndabonye ko ubaye ufite nk'umurima waba abantu bahumba aho tubadoza bagerayo ukoze we niki bahumba wo mabongi none se wa uyu mucamaga kumineke n'abaketso dusigaga agakaneke ko gufatira kuko ubona uko ufata agake ese nturamara ndebe umuneke yavuze ngo baza basiga mureba kanti yasize dore mu karere niba ukeneye gusiga kanganike se buriya kanago hasi ra kagwa hasi kubera shaka gufata hasi
yawe ariko mugabo wisha no keneye kumbwira amakuru ni ibiki wangoye ukuye n'amata keneye kumbwira amakuru ukuye n'amata ako ngeje bundi aranzwe twari turi twicaje nawe tuhatumwe ikintu kimwe kandi gisa kinanganya vorute isundi wasinze gute zari bingana ariko dusha ibyishimo kibazo zishimo wabikura ese ari cya kintu cyari gifite vorute ese imineke kwihengamyo ntisinzi ayo nguyu bamube inanjoro neza ni nanjoro nakurahiye ayiwe ukuntu none imeze ese yose yashize asigaye uyu abanye evangelization nugenda singiriza uriya mudiyakoni reka musingirize ajyane kwicukira ariko murebe bagabo bisha murebe dore ibi bisigaye so usize no kubera iki amahirwe turaza umuntu kwagizeho mvuye gwese umudiyakoni uvuye go umudiyakoni anisho ese watanga iki igikosa ni uzucyuza ariko da agafuro kabaye kenshi ntabwo ngifuro rirakubana ryinshi nuko wasinze ikida iyo mineke irakuniga ubwayo muzi urwagwa ariko muzi urwagwa uzamuvuye iwacu ari mu kugira kandi uri mu kugira sha buri gihe kuriye nabibaza no yaza ko jewe arantu yari yatumiwe no aririmba ku kadoma ayada ariko arabizi ari ahantu yakoze Marie Evolve yakoze iki Marie Evolve mugabisha umuneke ntuburya wenyine yayiga watangiye igikorwa niwe ujya ucyusa ngo niwe ujya ucyusa kumeze gutya uri gutega yako sha imineke uyu wacu gani wumvisha uburyohe bwayo reka tubwire nuzi uburyohe bwayo nyuma yo kurya inkokora 8 z'imineke inkokora 8 z'imineke bayibaza hariya bazotubwira mbabwirega nje ufite vora tunyura kozemo umuneke iyo uriye neza uba wije kwa kundi kwantuza uba wije vitamine Ismail Manafunze umuneke ni iki umuneke ni igitoki bitangira binaza umuneke ni igitoki bitangira binaza insina iyo nsina igakura yamara gukura kazana icyo bita ikivovo ikivovo kivamo igitoki byamara kuba igitoki icyo gitoki bakagifata bakagisarura bakagitara iyo gitaritse gutara ni ugufata ikintu ukagihunika ahantu kugira ngo kizashye ikintu ni iki ikintu ni cya kintu wasaruyemo ariko mana yanjye warangiza ukarya umuneke umuneke ni iki tugiye gupasanya tujya tuvuga icyo dusorezaho nawe uvuga icyo ari reka ntangire umuneke ni utunyangingo miliyaridi 6 tuva mu bitoki mu butaka tukazamuka turimo imyunyungugu ni iki imyunyungugu ni twa tuntu irimo urarya wumva turi kuryohera mu misaya tuzatugera mu misaya kuzimu kajenda umuneke ni iki vuga umuneke umusaya twazareje da rya gusa cyo nzi ko umuneke nzi igisobanuro cy'umuneke
igisobanuro cy'umuneke. Oya. Umuneke ni igitoki cyaboze. Igitoki ni iki? Umuneke ni igitoki cyaboze da. None sugiye kukuta. Genda widahanure. Idahesha. Genda widahanure nanone ubikuremo. Igitoki ni iki? Igitoki ni iki? Igitoki ni iki? Igitoki ni igihingwa. Ni igihingwa. Igihingwa ni iki? Gikomoka ku mubyare. Igihingwa gikomoka ku mubyare. Ku mubyare. Umubyare ni iki? Umubyare ni iki da? Kasha uri gito. Ese uracyari kujya? Nabonye hagurukana iseseme ngira ngiye kwidahanura. None bigenze gute? Uramuhunguzamo nako iwiwe bazakura itegeko rigura imbuto mu nzu. Koko we imbuto yabaye imbuto we ntago zifata nk'imbuto zifata nk'ibiryo. Nose wambira ngo urarya imineke 10 n'imbuto wayirya cyangwa ni ibiryo nyine ushaka guhaga. Imineke ntibayirira guhaga da. Mu mwanya waza uvuga ngo aragira iki? Arana ifuru amuhungu murebe neza mukanya. Ako uyu mushumba muzaho mwumva gute? Muzanire ikiyo imwe ku ntande. Ikiyo kirahari. Ako uragwaye ba? Ko nitsambura cyane wa. Yariye azagira Eva. Reka murebere iki. Yego da. Nanone. Reka kuzamuraga ku kanyagwa. Gasukira hasi ntacyo. Kagize. Tegafite Eva. Tegafite Yesu. Ako ni gute mu mpera mu tegafite Yesu wa. Mana mwiza. Banza usengere ayo meza. Sengera ayo meza. Ngita se. Ukone wala amasabikiyo. Bakoza nilikiye se. Banza sengera. No birabizoga. Wega wirinde kunywa kuri ibintu kuko bigara mu nda. Birama y'ibinzoga. Nzi guhangana nazo. Reka mbaze mugabo w'ijambo. Mashahi. Yego da. Ko wajanye kure. Ko bazandika ngo FSB. FCB. F na C bisobanuye iki? Ibi ni ibintu bisanzwe mane ni FC Barcelona. Aho FC bisobanuye. FC. Kuzubona ngo APR FC. Simba FC. Ngo Rayon Sport FC. Ngo gute iyo FC isobanuye iki? FC nuvuga ngo ntihabaho ikipa batabanje ikintu bita FC. Bibose APR FC FC Barcelona, FC Bayern, FC Real Madrid, FC Gasogi, FC Marine. Doreda ikintu FC banzureke. Sinza ndeba umupira ariko ko kanda ahubwo mbere kano kandi cyo gasobanuye. Spotify. Iyi ni Spotify. Iyo ni logo ya Spotify. None rugira gute? Banzureke ibya Spotify. Banzureke ibya Spotify. Noneho iyi FC. Ese ko uvuze Spotify ngomba kwera kuvuga ngo Spotify. Oya Spotify. Nawe Spotify da. Akabikura ko biraje gusa. Spotify. Spotify. Okay. Iyi FC. Yego. N'abandi bantu babjumvireho. Ariko reka tureke bazabitubwira. Muri ko ntayo bavuga. Bivuga. Oya barabivuze. Bameze note ya 500 yanje hano. Note ako ukunda amafaranga. Akantu kose n'amafaranga. Baratubwiye ngo umwe uyu ngo yarya yavuze ngo iki? Muri comment se barabivuze. Barabivuze.
ndaza kureba basanze ari iki niwe watsinze wewe ninjye watsinze wumva bavuga body ntabwo bavuga biro ni body body ntabwo bavuga body bavuga body nyine body ntabwo bavuga body babaza narize sha musubize inyuma gato ngo ibyo wari uvuze wowe kurakana hari akanyura kuzima nawe ngo wasanze body na biro ari kiye kipi siko navuze turaza gusa none body ngo na biro ariko reka guhakana abantu barasubiza ngaba mvuga FC Simba reka tubisigira abantu yabivuge ibi ngibi ndabizi man bivuge nyine urabizi se none kubimenya cyo bivuge nibasanga kurumva ntabizi urabizi cyane abantu ganabo bandike kubera ko utabizi nje namenye ko abizi kubera ko nje nanje narimbize none ko unje n'utarubizi no ndavyo rusi none ndavyo rusi kandi ababwiye ngo nta kipe yoba ikipe atari FC none sibwo busobanuro bwayo nyine FC none ikipe busobanuro bwa Nick FC ni ubu busobanuro w'ikipe ni utugambo kuko Mugaja reka kubwira ibintu bitatu mukundi uzabihagararaho mu mafuti nta mafuti ahubwo mwe muyafite none ko kwagira ngo nta kipe yabaho atari ibi bintu Real Madrid bavuga no bavuga Real Madrid FC Real Madrid Football Club none iki mukundi ari igikombe cy'isi cya football n'igikombe cy'isi cya NBA cyangwa se cya basket ni cyo gifite agaciro kenshi cya basket sinkawe ko niwe narimajije kuze ga wari imineke myinshi ibyishimo ufite nawe tuzi yuko none NBA mu magambo arambuye niwe kumva gasuzuguro yeme komeza Zagasuzuguro bwira abakristo bwira batuma ibikora wa biga ko inyikira niko ngabwira abakristo NBA oh my god NBA ese mwabonye kuntu azashaka guca ku ruhande guca ku ruhande ntabwo hano twaje muri cyaza ubwenge hari ubwenge bwanje buracyaye sinkeneye kuza kubutyaza rero dukomeze ni nk'umugabo w'ijambo yabyutse ambwira ngo abakristo bo muri Arizona sewe ngo bacu bavuze umugabo w'ijambo ndibuka ngo arimo kubandika waba ntari bugende none ngo arimo kubandika ngo agakaye ngo ka Musana kagajana Musana yeruka ryariho kabyara Musana niyo muri 2007 ndagira Musana na nkunda kwiga nkunda kwiga nge nakunda kugura karabita nkunda kwiga na tyaza ubwenge yabaga tyaza ubwenge nayo yabaga na matyazo yabaga matyazo basaga cyo ko mu Rwanda nyine aho bimenye none naza mbaza NBA niki umugabo w'ijambo yavuze ngo ntago ajaga gutyaza ubwenge ngo bwe buracyaye ngiye kubikubwira mu Kinyarwanda kandi ushumve tonsubirishemo ko bimeze NBA nyine nkuko aba ngo ishiramwe ry'umupira w'amaguru naryo ni ishiramwe ry'umupira w'amaboko wariko nyine basket apana basket nyine basket apana harimo volleyball aho basketball kabona na handball iyo ni imikino y'amaboko go na rugby rugby zakinisha amaboko ariko nyine n'amaguru kuko bari byose babira ko ariko rugby penalty yabo baratesha ukuguru siko bimeze baje batereka bagakubita ariko basket ni amaboko gusa tujye ko amaguru afasha mu kumuvinga mu kwiterera guri ariko baradudura yego penalty nyine suje no ko bahitira no kuguru se barakubita kuko ibifoto byabo ari birebire ya nowe mu kintu cyo wisangamo kina man ubone jana no mu Kenya basket nakiniye n'ikigo cyaye cha JS Mugera yo wigeze narayikine basket
babyandike muri comment muri generation yacu nabo bita Espoir mukuru umugabo w'ijambo baratwarajanye urumva baze ko nabico yabonye list muri basket n'indesho ye ubwo bivuze ko iyo kipe yaracumbagiraga abibi kubona liste muri basket mu bakinyi basket janaga bakinyi cumi n'abangahera n'indesho y'umuneke nde da tuka ibyo sibyo nojaza kuba ko wacarisha n'umuneke si muremure yego ayiwe ariko kandi umuneke nabwo oya ariko ndakunda ukuntu uzuvugishwa iyo wahaze uzuvugishwa none urabonye ngo NBA je ndacyari kuri NBA nabwo ngo nishamwe mpuzamahanga rya basket hari ikintu nuko nako bisobanuye okay y'abantu bansobanuye nyenda nshaka kumenya utuntu twinshi nashaka kumenya nuko nyine wari me kandi ushaka kumenya se ukambaze Adidas tuzatubonera ngo Adidas ni uruganda rukora inkweto iriya ni ubundi Adidas ni brand ariko ni uruganda kuko bango Apple ni uruganda Apple ni uruganda rukora iPhone ni uruganda rukora iPhone yego rwitwa Apple yes ariko bana ya ariko sibyo se rukora iPhone yes rukora amatelefone niyo brand yawe nyine izwi nyine yatumye bafatisha banamenyekana ya ukuntu buri serie gusa nge nibyo byabinsetsa ukuntu bivuga buri serie sha ubundi ubona ntari serie ukuntu buri serie je korisha zomenya ko ndi umushumba kandi gakurya iyo bagiye gusenga umuntu hari ibintu bitatu bagenda roje ingenzi ukuntu ugaragara uburyo uvuga amajambo yawe ukizamana urikeriye kuranumva amajambo yawe nguyu wacu zo nabo mu bushumba sindishumje urishumje yari yagiye muri none uyu nguyu ifaranga twamuhaye twasimuhaye adashumje ko iwacu yahaje abakirisi be mu bacu igaragaje ryarafunzwe kubera kurya abakirisi kanisa rye ryarafunze kubera kurya abakirisi ese none miliyoni 2 turazikuraho miliyoni 2 yacu garyo abakirisi barabizi nimwe musanzwe muri korera niba basanzwe ako birabintu biraremereye wa bintu basanzwe bakorera imiriyo iyi iki imiriyo iyi ngo si imiriro da oya ni imiriyo ibiri imiriyo cyangwa ni ibiri oya mve ni imiriyo iyi imi ahubwo mwebe ubundi ni gute ubundi mu rutugaraga uko mu rutugara iyo umuntu atazi kinyamurenge barakaga aho none se badavuga ngo umuriyo mu kinyamurenge miliyoni ni kibavuga gute umuriyo ntabwo imiriyo iyi ikinyamurenge cyawe kigiye miliyoni bayita umuriyoni mu kinyamurenge ni umuriyoni none suko tiriyoni genda wowe kera wasinze akira ngo uvangiremo nanone rakangusukire bavuga ngo bazavuga kuriya abantu benshi nubwo baforoda kuri aba bantu bose baforoda bafite ukuntu zibabasha haro zifata akavuga cyane haro zifata zikamujunjamisha uyu w'iwacu urabona azamubwira gute zamufashe ari umuntu umwe kagiye kuvugaho cyane oya ushaka ikiyo cyawe ntaherutse uri kunsukira ngusukiye ikiyo ciwe kirahari ariko muhere muri kiriya cy'urusenda wabwira muhere muri nta kuntu washyira mu rusenda mu nani yiwe wa ngo abe nkacyayuraga isenda ni uko sinarizi kuri bumweje n'iramineke bariye ivuje ukuri noneho biraza ari iki abonye nyima ni agafuro gatukura ni ukuri arayinyoye ese usigaye utera ubwoba wa ni ukuri ko abantu usigaye utera ubwoba
kureba vitamine zirimo ukuntu zisa. Cyangwa uri kureba utwatuza ngo tutagaragara tuzavuga. Noza mikorobe. Utu insect. Uzi kumara kurumanga isukari ukamwicara. Niko bimeze. Icyayi kitarimo isukari. Wabanje isukari. Niko. Ndababwiza ukuri yuko yica n'igabura. Maze kunywa amezi inshuro ebyiri. Twebwe iyo tunezerewe tunywa ameza. Sama dutanga. Uri ko mutera. Buri oya twebwe musa iyo tumisha umunezero. Twatuganira abakristo muhawe ameza. Nuko birarangiye birabaye. Ariko wowe none ngamo niyo wasinze uzumera nka Fabrice ndasinda se uti wasinze se oya nuko wasinze imineke wagize wamwe yugwagwa n'ubwagwa bavanze na ko njya ntureba bimwe mu bimenyetso biranga uwasinze azabwira abandi ngo wasinze nukuri barivuge muri comment bimwe mu bintu biranga umuntu wasinze uzimubwira ngo wasinze ngapo ngane wasinze ngondora ahubwo no mu kandi ngo wasinze amagambo wasinze no mu biranga undi muntu wasinze ntaza yemera ko yanyweye ya nawe turi kwemera ko yanyweye roga izo mpamvu uri gutanga kuri amuzihimbira ndi kuzihimbira uko amuzihimbira hanga wobwira umusinzi ngo wasinze akabyemera ngo jewe kare jewe zo ngazemerega we basko wasinze da wanyweye mwamweye naje aya iwacu ntaramba da umuca muri muse atariko nawe sinde uravugana n'abantu uri kutuneka sinde nawe ukene naje nsinde nawe sinde hanyuma gatwe gicaga nasinde ntigwega ntitushobora turabasinzi gatwese uko ngo none tugiye gukora ikiganiro twasinze aya yasinze ni wasinze no ikanisa byinshi ivyukuri hari indirimbo zihimbaza Imana haje no ndagira gute no ngo ndi mu Kenya Yesu mwami wa reka da ndimo kumbise reka mashi abaze jori narike uwaye waje yasinze no zagenze bito bibaje ko mushumba tavanze jeri n'ugwago yo ndagira gute no iki kibazo ndagike muragute Ishaje bene izinzo ntihari inzoga z'umutuku ziba umutuku ngariyo bazira za vino bazita iyo bayita hamena champagne champagne kura nayo n'umutuku ariko n'umutuku champagne kura n'umutuku nuko nyine ifite komeri ikanye nyine mu kuba umutuku ikaja kuba ikarenza irakanye nyine iragize ese nana icyo ni Kinyarwanda uri kugira irakanye nyine ngo urabona nk'uyu wacu kuntu yirabura ubwirabure bwe urakanye nyine ngo ni bwinshi nyine urumva na champagne ni umutuku kuri ariko irakanye ni umuntu utazi kureba neza yoyita nk'umukara irakanye wa ariko ikinyarwanda cyawe abasinzi baramwoye mwamwoye mwasinze gusa ibibazo ntitubihuje damuri muziki izo ndirimbo hano wacu kuba ifite indi mikoro ureba umenye ko umuntu yasinze arava mikoro mfite iyindi badutegurire welawe ngiye gutegura guhamagara 911 911 c'est ambulance subwo wasi ese jamani muri Amerika baravuga ngo 911 ngo call 911 mu Rwanda ni call 112 ni 112 urumva ambulance baravuga ngo 11 muri Amerika baravuga ngo call 911 ni polisi ni ambulance uzareba ngitagiye abari kibazo nk'umuntu yarwaye Amerika 911 reka tubaze bari aba diaspora mutubwiye 911 uko se mugabo w'ijambo yari abimenyara
Modari yaramagara none se umushumba yoherera he na polisi nkabagiye zaje gufungisha itore abagiye gutanga ikirego ko baje kwabura itorero giwe gica tugera kuri zamari umunsi umwe nutaboga batubwire niba ngo iyo uhamagaye polisi ni kimwe no guhita uhamagara ambulance kuko buriya buryo bagomba kubwigaho niba ngo uko uhamagara polisi nako ugomba guhamagara ambulance uzarebe ambulance hano bagenda guhamagara umuganga nimero y'umuganga ku giti cye byari byiza ko bagomba gushiraho umurongo utishyurwa wa ambulance ukaba witabwa n'umuntu uvuga ati dukeneye ambulance hano habaye ikibazo igahita yiruka nese mugabo w'ejo naho kugira kuba uhamagara umuganga asinziriye cyangwa ari kuyivugira kuvuga ari mu bindi bintu ariko none se mugabo w'ejo nkubona nyurupeta da nkubona nyurupeta izi ni za mpeta baza baha abashumba iyo basengewe ntazo muzi siko muremye abaturage uko warasengeye abagore no baramara kwambika ati barukuyemo bararumwambika baravuga ati we amavuta yawe aguhamiriza neza ko ugomba kuba umushumba wuzuye majaribe cyangwa bari gukuyemo habaye ibibazo itorero risigaye ryangiza rikanyereza mu makonferanse ukugwamo impeta ikambika undi urumva udafite ikibazo kutagiye muri konferanse kandi ya konferanse yari y'abacunguza amatora batuma uzutumwa wari uri muri mirimo yindi kwa hano gusa muri mirimo yindi wari uri he uze iyo nije wagutumye ngwereza raporo zo tanga ngo kubwirizamo ngiye kuva amapfungo tago wantumye wantumye je naritumye tugushakira naho urara naritumye ndagiye wa ugiye ariko man ayo ngwagize gute wabonye mugaweja none se kanze ndahevje aka kantu tuye kuganira kuko akenshi hari abantu babivuga bikitwa nka hari amafuti tuvuga urugero urantumye so ntumye mugihe utantumye arinje wigize gute witumye man mwaya wigize gute tugana man tukabiha umuco kandi ikindi kibazo man gikomeye banyarwanda kazi urabona urugero ngiye gutumye kungurira amazi sibyo none mba ngutumye sibyo none wowe icyo gihe none iyo atabari wewe akaje wijyana biba bibaye gute ukoresha ijambo nk'iryo narimvuze inshinga gutuma baba wigize gute none ga umuntu muzamureka ntagaba yavuze amafuti oya nta mafuti da urabona ngavuga ico kintu nyine nawe urabona kivuge ngo witume mu kigali kivuge barakugonze uhita uhwera ngavuga byivugire wenyine barangonze ndawe urahwera se uhita uhwera ubwo uhita birimo aho ngaho barangonze mpita Jamikoro ako man ikinyarwanda nico kirimo icyambere kibaho kitagira na meaning kigira ibintu bibi abantu bagomba kuvuga bikitwa amafuti kandi arico aribwo buryo bwo kubivuga ngavuga barakugonze uhita ubera barangonze vuganira mpita mukera ese muri make ikinyarwanda kandi mwana ngo bwera buriya bibaho tibibaho ariko hari ijambo usanga biri ngombwa kubivuga kugira ute barangoze bitamukera
tiwavuga ngo mpita hwera urumva tiwanavuga ngo mpita hwera tiba mpita guhwera ni mpke ni mpita mpkera hinduka pi gutangiye ko gica yanandusha yanandusha ivyo binde tibirama sinza nanabigira none da eso voyeda yari yiderigaje wari wiyizoye izolema urabona ibyo umugabo w'ijambo avuyemo nimwe twahozemo none sivyo yakabaye yagutuma yanderiza akambwira ati genda none avuye yivuriye wenyine ubwo yakoze iki ubwo yakoze iki kubera ko yari kugutuma akaba wenyine yigiriyeyo uko yitumye ivyo mvuyemo bawe ari urwandiko naringiye gushiraho ikashe ngo rugende sigaho foroda mwikanisa urwandiko mvuye gushiraho ikashe ngo rugende ana abantu tuzosezeranya na gatandatu abo nabaye batubwiye imirimo ye ntagijibarika cyiza cyane nuko usinda wari indirimbo z'Imana lompoe kurakora melange ako nta gatogo wawe ukora da imirimo y'Imana ntagijibarika tizirondoreka lompoe warage yandirimbo uzutera abakecuru bakari barayipasa ariko sha ngo bayimpasa bararize se cyangwa barashavuye koga uyaza bariza ubwo warabashavuje nje nari nasize nyimuhaye kandi kandi barizwa n'umunezero n'agahinda no ati umwana nuko aratugira gute umwana narabashavuje harya ni wayiririmbye neza ariko abantu kabisa barafasha dufise imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yarera uririmbye gute nari nkiri gutera kandi nari idashobora kwirengagiza amarira yarera hari umuntu umwe batumiye ahantu ari umutipe twamwakiriye muri korari urandi mu bantu bagiye mu bintu by'amakorari ndi muto cyane kubera amanyama umutipe turamwiyegereza kuko kera twagiraga amategeko twari bakonditeri kavuga ati uratera ikorasi byari nk'itegeko kwabaga twikwa kati tera ikorasi twumve wabaga ufite gahunda yo kuja muri kwa ukamandika ibaruwa wararateguye agakorasi uzotera ntibakubwira warakoze visite ibyumweru 2 cy'amezi muzo munsi nja muri Peace Voice muvunyi ibintu yankoreye tera ikorasi muzi ndirimbo naririmba iyo mana dusengira ari imbaraga mfite ubwoba ja Badenize ari kundeba gutya ari imbaraga akoze gutoba abaririmbyi b'abahanga bicaye b'abahanga ngo kuraririmba ibikiweho kujavuza ibintu none uwo muhungu arahagurutse ka yarakeneye kuja muri korari cyane aravuga ati pe korasi ndiyemeza ngitere kandi twe gico giho dutateye korasi karagura ngo ngero visite irindi yinga kandi amahinga y'ubu nyine asigaye yihuta amahinga y'ubu nyine ndarakatishije simbizi sihuta cyane ejo bundi mwari muri uriya mucamo banze utonera no siryo jambo wa none uwo muhungu arahagurutse ka ukaba tubona gusa mu ijosi habyimbye yanizwe baze umuhungu yamuzika ijumba kinini kiramuniga nawe ngo karatera ikorasi nawe yayimbe yumu ni ukuri kw'Imana bamaze kuzana amazi tumene amazi tumene ku muntu yanizwe eko umuhungu sinzamwibagirwa kwera yandaga ibintu ariko gakunda ikorari
ariko igitangaje ubu nyine yavuye mu muririmbyi mwiza cyane. Buriya hari n'undi muhungu wigeze kuririmba muri hip hop. Buriya gawe aririmbiye ndirimbo muri utangarurira yako utangara baramanuka aho aryo ni aramanuka baririmbye caga niyo bagera ku kantu ngo abakene bari mureke korari akira kuri yigera ko papa legend bari kuyihuwemo bari kuyabasinga kuko baratu lekelevela so ukwajije iwanyu da ukwajije iwanyu arya umukekasha no mukeka hari umuhungu uwo muhungu yahaye umuhungu ngo avuge imyirondoro wari umukeka mwita umukeka none nawe arubisubiyemo oya da no umukeka ushatse kuvuga wamu ese sha buriya igisekuru cyanyu harimo cyitwa wa muhungu wavuze ngo iwabo ngo ni kundondo mu minembwe akora muhungu ni umugabo ni imfura sha cyane eka vike abantu bayigira ariko badi muri kureba ibintu byitwa urushako biriho muri iyi minsi amakwe amakwe yasa amakwe mugani wa mugabo uherutse gutubwira ngo ari mu mbuga ngo 20 ngo z'amakwe ngo amaze gutwerera 13 ako jewe imbuga zose mbamo z'amakwe naratwerera nakuyeho ikintu ngo namenye amakuru yawe ngo utazitwerera ngo namenye amakuru yawe utazitwerera ngo none ni gute ngo numvise bazakuvuga hano hantu ariko abantu bari ngo bavuga ngo ntuzitwerera abantu oya bakuvuge ndibana bakuvugire kuri utazi abantu bamwe baza bakubwira ko ari inkuru utazi kandi uzi neza ko utajya buriya umuntu wese first of all uvuga ngo first of all icya mbere na mbere everyone buri umwe wese everyone buri wese need support akenera ubufasha so why kubera iki kubera ko empower kamanze sobanura let me support this guy kubera ko ibyo kuri kubera ko hari dufitemo aba diaspora dufitemo abantu batumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikinyabjura n'ikinyamurenge rero njewe ngiye kubafasha sobanura da komereza aho ngaho buri wese abakeneye gufasha everyone need support buri wese abakeneye gufasha kwagira ngo uri guza wagira ngo uri gusembura mu cyongereza je nakubwiye try no maybe mwavangi everyone need support buri muntu akenera ubufasha that's why niyo mpamvu we need to support everyone dukeneye gufasha buri umwe wese so rero now ubu me and you nje nawe my brother or my friend muvandimwe cyangwa se inshuti yanjye you have to attend ufite kwitabira everyone to attend kwitabira our friend to attend our friend to attend our friend wedding yes sibyo to attend our friend wedding muko tabere buko inshuti zacu that's what I'm trying to say yes niyo mpamvu ngerageje yes
That's why we need to attend our friend wedding. Niyo mpamvu dukeneye kwitabira ibirori by'abavandimwe bacu. Yes. Yego. We have to bring our money. Dufite gutanga amafaranga yacu. We have to bring our good suit. Yes. Dufite kwitabira twambaye amasuti yacu meza, amakoti yacu meza, and cutting our hair, tukogosha imisatsi neza, tukajya muri za Kigali Clipper Zone, and our sisters nabashiki bacu should make his face mubitego kora amasura yanyu to make the beauty face. You know. to make a beauty face. Yes. Mugakora to make yes, I remember to make it gukora makeup, gukora ubwiza. Yes. Yego. That help bigafasha to give the wedding a good faces or a good atmosphere. Do you know what the meaning of faces? Yego kwishusho nziza faces uzica rico. Ntago face ijya mu bwinshi. Ntago ijya mu bwinshi. Faces. Kuko so ubwo ko turavuga amakwe menshi. Faces uziko. Let continue. Let's continue. Please. Reka dukomeze. So rero our flower abantu badukurikirana, please abeg, turabinginze, try to be a good person, mugerageze kuba abantu beza cyangwa se indakemwa. Yes, try to be a good person who attend a brother wedding, sister wedding, everything. Mugerageze kuba abantu beza bitabira ibirori by'abavandimwe bacu, bashiki bacu, buri bimwe byose mujya mwitabira musa neza. And thank you so much. Muranakoze to hear that. Kujumva. God bless you. Imana ibafashe. God bless your family. Imana ifashe imiryango yawe. God bless you, your money. Your money. Imana ibafashe amafaranga yawe. Yumuje amafaranga yawe. Imana ibaha amafaranga. Kuki utuma mvuga ikinyarwanda? Kutuvuga kubera utuma mvuga ikinyarwanda. Ivukurisha usigaye nkwaza njewe, usigaye nkwaza pe. Kuki utuma mvuga ikinyarwanda? Do you finish? Continue saying. Continue. Yewe nafashijwe kera kuri. Ahubwo zingwari uri kubwiriza. Kujyaga gusemba. Cheers. Iyo hawe se murunda havuga. Nudasoma ndaguca amande. Sinzoga da. Se ibintu byose wabigize akabari. Continue. Mugabo w'ijambo. Wewe mugabo w'ijambo. I love you so much, bro. Ndagukunda cyane. Because kubera ko you are good man. Uri umuntu mwiza. You are creative. Uri umuremye. Aiwe! Ndawe! Oh my God! Ibintu birakomeye. Ubikwereka n'akagabutu kawe. Uri umuremyi wowe. None turashize. Fata kwire. Uri umuremyi. Vuga igiswahili musemone. Oya, garurana atubwire. Uri umuremyi wowe. Umugabo w'ijambo cyane. Umugabo. Oya, sinotera inda. Yongite banderi nyuma. Zanano. Ubwo ko uri umuremyi. Ese nampakia. Vuga igiswahili. Ese da. Komeza bagato. Ndahevje. Ariko arikintu. Turaryosa. You are creative. You are creative
ariko reka kumuca mu kanwa ureke soze ngahe soze da you are creative gano gatinde simbisubiramo Zekera wasunnye da witinya wasunnye Kalo ngahe komesaka ryo warirenze. Yo my brother, I'm telling you are creative man. How? You ask me? Wese mura. That's not muri Kinyarwanda man. You are creative. Ngo how? How say buganyine? So wamuri abantu. Gira abantu kuri creative. ngahe komesa Gira we. Eka wega ugiye kuvuga Icyongereza asobanura. Twagiye kandi mu kinyabuzuru. Usobanura. Partitu twagiye. Partitu. Kanongeregamo inani hano. Tusi. No, inzoga. Are you ready? Nditeguye. Are you ready? Nditeguye. Yo my people out there. Bantu banje ndi hano. Are you ready? Yo. Bantu banje muraho murari. Muraho ngaho. My people out there. Bantu banje muraho ngaho. Muraho ngaho. Komeza sha. We are happy today Turishimye umunsi to be with abagabo b'ijambo. kuba muri kumwe natwe abagabo b'ijambo. As you see, Nkuko mubibona, a man in between is drunk. umugabo uri hagati yacu yanyoye. Umugabo uri hagati yacu yasinze. Yasinze kuko drunk mu Cyongereza bisobanura umuntu wasinze. Ye akorana da uri umugabo cyane. Umugabo uri hagati yacu yasinze. Komeza. Yari iminete myinshi arayivugisha none yakoze urwagwa. And the next one too. Nundi kurikiyeho. And the next one too. Repeat again. Again, brother. Repeat again. And the next one too. Nundi muri ruhande cyangwa se ubundi muri ruhande nawe. I said and the next one too. Nuri ruhande rwe wa kabiri. Jesus. And the next one too. Muri ruhande. Mashayiwe. Continue. Ndi umusemuzi mpuzamahanga babimenye. Ndi umusemuzi mpuzamahanga banabimenye. Twagiye. Ndi interpret uteye ubwoba. Ndashaka n'akazi ngewe kwanza. Ndashaka n'akazi. You need job? Keneye akazi. None se wewe ureza garutse. Ubavuze ngo nkeneye akazi. You need a job? Yego nkeneye akazi. To do what? Kugira ngo nkore iki? I'm asking you. You asking me? Yeah, to do what? To be entrepreneur. Utameni nienda. I need a job to be entrepreneur. Interpreter. Ngenda tariko kuba umusemuzi. Mwabaye ku. Sinumva ikintu muri guseka musuko. Okay. Introduce yourself. Introduce yourself. In Kinyarwanda? No. In English. Okay. Thank you so much. As you see me here, Okay. I am a man of
word. Okay. I need a job to be an interpreter. To change English to Kinyarwanda or Kinyamurenge. Yes, that's what I'm trying to say. Okay. Yes. Okay. So, how is your school background? Yeah. How is your school background? Yes, my school background. From primary to. Just tell me. Oh, you want to say my school? Oh, school. Yes. Oh my God. Are you CIA? Are you CIA? I'm asking, bro. Yes. I'm asking. Yes. Njyewe dusobanure. Ndo mu interpret wimbaza guturu kumbaza. You are looking for a job, right? Yes, I'm looking for a job. Then tell me about your school. I study primary from Maendeleo P1 to P3 Maendeleo school. Then P4 up to P6 I study in Mugera primary school. Mugera primary school. Yes. Hey, Yeah. Was it Mugera primary school or GS Mugera? In that time, it's called Mugera primary school. No. Okay. Yeah. Yes. No. It was In P4. And if people, Uh-huh. the school name was primary school Mugera Yes. or GS Mugera? Was the primary school when I studied there. Okay. Yes. Okay. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Then what about secondary? Secondary study, senior 1, 2, senior 3, I studied GS Mugera. Mhm. Yes. Then what about? A level, Uh-huh. I studied in GS Nyabiheke. Yeah. Yes. So in A level, Yes. what did you learn about? I learned literature, economic and geography. Economic and geography. So Yeah. is that concerned to be an interpreter? You didn't learn about English. Let me explain this. Okay. To be interpreter, when I finish my school, senior 6, I take a 6 month to learn English. That's why I need the job to be interpreter. That's why Yes, you need a job yes. to be When I interpreter. finish my school, I take 6 month short course of English. Of English. Yeah. And now And I have certificates. you I have certificate. you have certificate. Yeah. Okay. Yeah. You have certificate. Yes. Okay. Yes. Yeah. So start your job now. Thank you so much guys for watching this video. Murakoze cyane inshuti zanje kuba mwarabye ino video. Wish you to come back again. Tuzongera tugaruke n'ubutaha. Wish you to come back again. Tuzogaruka ubutaha. Wish you to come back again. Yeah, oh my God, I'm sorry bro. Twifuza ko namwe mwazagaruka. Yes. May God bless you. Imana yacu ibeho umugisha. May God bless you. Imana ibeho umugisha. See you next. Tuzabona ubutaha. Thank you.